Assalamu alaikum, жамаат кандайсыздар? Буюрса бүгүн 30 март 2024 Баласарыда Назарбек Жоламан чемпионубуздун атасы бүгүн мечитке ооза ачырып атат. Жоламан өзү ушу айылдан болот, Талас областы Манас району Баласар айылдан. Акебиздин ниети кабыл болсун. Барын Аллахым ой тилектерин кабыл болсун. Четко видно. Musun geliyor? Sonra kendiniz bir tane koyuyorsunuz. Как раз будет. Oldu. Assalamu alaikum.
Yoluşudur bolup, yoldaşıdır bolup, Allah'ın bulduk, Olimpiyadan şampiyon olup bezin. Ana üstü devüstü kalmasın, baldarını rahatını gör, yaşlılığı gör, gülür. Harlara devlet versin, yaşlara iman versin, kızlar uska ayır versin, el uska ıltımak, tokluluk, genç borçluluk, barçılık, bolçuluk versin. Yolda yaşlar konu cayla versin, el üstünün tumarından ayrı olsun Allah'tan. Allah razı olsun da yerine, amin.